Ni kumana na uici wa mahiu uroracungiriria abithaa borithi kaunti-ini ya Samburu kwambika birigiceni ya gwethana na mahiu maria maiyitwo. Undu uria uracungiriria abithaa acio gutharikirwo ni miitu iyo ya mahiu. Kuri inspector wa borithi aroragirwo na njira ya kurathwo na angi maratigirwo na nguraro cia rithati. Abithaa acio maratungirwo ni mutino ucio mathaa-ini ma hwaini kuria aria maratigirwo na nguraro marahanyukirio thibitari-ini nene ya Mararal. Munene wa borithi wa kaunti ya Samburu Karaja Muiruri niekirite ndeto ino mukonde thutha wake kumacerera thibitari. Majeruhi waweza kuingia, kuna askari watatu wameletwa hapa County General Hospital, but they are not as bad, they are in stable condition. Lakini tumeweza kupoteza inspector mmoja ambaye he was innocent. Neugete matigukoma nginyagia maikia ngono miitu iria iratharikire Maobitha ake. Wenye wamefanya hiyo kitendo hawana bahati, tutawafuata mpaka mahali wako. Na nikuambia sasa wamechokoza nyuki. Either they like it, afadhali watafute mahali ya kuhama. Hizo bunduki wako nazo utazipata. Handu-ini ha Kameme TV Geto Waithira wa Kihara.